Kajing temu jong sarkar Meghalaya Democratic Alliance man ai kerteng ya ke distrik Batamai ya ke Mairang Civil Subdivision da ke Eastern West Khasi Hills District. Kalawan ra kajing lengo igi babon. Namar kim sengo ya hap satya da ke kerteng. Ha ka khandai terik menta unai wiang arajar arpuwei kawai ni kiseng bhalang kabalawan syakmat ban penpa ke kajing persya kadai ke New Trap Youth Council North West Khasi Hills. Ha kajing kendo peginong patai kubor hasilong press club apa kajing alam jong presiden kila penpa we kajing sengo persya ke bajur halor ke nega kerteng jong ke distrik ke Batamai kabala menjeru da ke kenhun menteri kabarang syudap long dang shen. Bat kadau jong ni kajing persya kalong bagan ni kajing ai kerteng da ke Eastern West Khasi Hills. Lesekan pendek ran ki brio jong ke distrik kamtam hakmat ki babon ki wei pat ki jela jong kari bar hakmat ke perthai hi bro kawai. Namar habapet ki jing kadau ha kompas 4 judan kata ke Eastern West. Kumtana kaliang ke HYC hakani ke sengi kala ajing mut ke sarkar ban ai kerteng no da ke Central Khasi Hills District lania ke North West Khasi Hills District. Nalor ke jing ajing mut ke sarkar kene ke seng kala ajing mut rush kinong mi khmat jong kene ke than bakine keren halor kene ke mat bat ke sarkar jela. Namar ban penkelai ke kerteng 4 dir kapor. Ha ka bedai pat bat ke jingalang play ke distrik Batamai ke spotrik mentau nai wiang kene ke seng kalong ke bakloi ban pediang ke ni. Ndrei ke jing persya kalong tang ya ke kerteng jong ke distrik. Tena kaliang ke jongi ke HYC. Nasai ke singi spotrik ni pediang sngop hai ke distrik. Ban ya kemen ban syat lang batki. Henry na kaliang jong ke HYC. Kakwa bat ka ajingmot ke sarkar. Sngop ha ban penkelai ya kerteng. Namar ba kakta ya ke borom ke ijot. Jongi bahap apok civil subdivision Mairanghi borok kuwai. Namar ka Eastern West Khasi Hills District kami habi AUM bat ka kerteng ka ba ngingi sim. Nadu ka ba ngiyo ik jela Meghalaya. Ye kerteng jong district ha Meghalaya laai hai compass direction. Tikumta lada ngimbu ya kerteng West ha kini ke district ke Batamai ngi skutu bakni ke distrik Bengsiyo kan de ke Central Khasi Hills District. Bat ladang ibu ya kerteng West ngisngutu bahkan de ke North West Khasi Hills District. Na kaliang jong keseng nadu kipor ba kiba shwa bangila skutu ba ke distrik Kanwan hangta ke division ke jongi. Ngila ai kimomordom sarkar ba omdei ban penduk ya kertin Khasi Hills District namar bangi skutu mana kaliang jong HYC lengba ke jingalam ke jongi hi lengba kanong thriu circle ngila jingmot show lokar mali bat show government ban itu ya kerteng district da Khasaupra district henry haba ke jingyat lenti ke jongi ngila jam saya ki benta jong mau that resan bun ki khot bat bun ki rang ba snong bun ki siem nang tai ki jingmot changi ba kitin Khasaupra ka kentuk tangi hima tadi hangta ke jet lenti ke jongi ngi ajimut biang sisin hau lokal mali hau arjar khat khandai ngi le ajimut biang shau lokal mali ban itu ya ke distrik da kan North West Khasi Hills District handrai kini baro ngi senia ke sarkar baraknu nu kerteng ru ngi pediang lada kata kerteng kari ke bapen sengut tenat lang pat ba kibudon hak tag division handrai lada kata kerteng patde kin sujer madai mata na kaliang kejongi ngin lemla ban pediang bat ngir request ya ke sarkar bat igni arnut kinomi khmat kejongi idei ban kidei ban chinno ya kerteng sakiwei pat kerteng ke bangi sengu hunlang lada kadai ka Central Khasi Hills District du ngiong wit kabiang lada kadai ka North West Khasi Hills District du ngiong kabiang namar ban na kaliang kejongi ka Eastern West Khasi Hills District kam don hu kampas jong ko perthai tingi sngu lengo tena ei kan mi tang hastit ke jongi kata ke Eastern West Khasi Hills District